Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video želim da vas zamolim da se subscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Izborna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, FSS, koja je trebalo da bude održana u ponedeljak, ali je odložena zbog nedostatka kvoruma. Odložena je. Za generalnog sekretara Fudbalskog saveza glavni kandidat je bio Nenad Bjeković. Naravno, posle pritisaka koji su došli iz Crvene zvezde, Nenad se povukao. Umesto njega glavni kandidat je Branislav Nedimović. Da uporedimo biografije ova dva čoveka. Prvo, legendarni Bjeka, strelac jednog od najvažnijih golova u istoriji Partizana, onog u Ljubljani. Nenad Bjeković je u Partizan došao 1969. godine iz Zrenjaninskog Proletera. Ostao je u klubu sve do upravo te šampionske 1976. godine. Sezonu 74/75 je skoro celu proveo u JNA, a u preostalih 6 sezona propustio je samo 10 prvenstvenih utakmica i nijednu koju je Partizan odigrao u domaćem kupu ili kupu sajamskih gradova. Iz Partizana otišao je u Nicu, u kojoj je ostao do kraja igračke karijere i gde je izabran od strane navijača za najboljeg fudbalera u istoriji kluba. Početkom 80-ih započeo je trenersku karijeru kao pomoćnik Milošu Milutinoviću, koga je nasledio na klupi 1984. godine. Osvojio je kao trener 2 uzastopne titule, postavši tako tek treći i poslednji u staroj Jugoslaviji osvajač titule i kao igrač i kao trener. Posle Partizana 2 sezone trenirao je i Nicu, a nakon trenerske karijere imao je vrlo dugačku i burnu karijeru funkcionera u Partizanu. Rođen je 5. novembra 1947. godine u Lazarevu. Sa Partizanom je kao igrač osvojio titulu 1976. godine, a kao trener 2 titule, 1986. i 1987. godine. Sin, Nenad Bjeković junior, takođe je igrao fudbal za Partizan, ali se nažalost nije ni približio ocu po fudbalskom znanju i umeću. Sad, da li je Bjeka čovek sekretara vlade Novaka Nedića, to ne znam. Možda jeste. Znam da je dugo u fudbalu. Ja ovde iznosim samo činjenice. Ko, šta, gde i kako. Sad malo o Nedimoviću. Rođen je 1977. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Bio je član Demokratske stranke Srbije i na izborima 2003. godine izabran je za narodnog poslanika sa te liste. I na narednim izborima 2008. godine biran je za Narodnu skupštinu, ali je na lokalnim izborima pobedio u trci za mesto gradonačelnika Sremske Mitrovice, pa se odlučio za tu funkciju. DSS je napustio 2008. zbog neslaganja sa politikom stranke. Bio je aktivan u pokretu Mitrovica Evropska regija, koji je 2009. potpisao tehničku saradnju sa DS u pokrajini. Krajem 2010. godine pristupio je Demokratskoj stranci, ali ga lokalni odbor nije primio u svoje redove. Moj ulazak u DS lična je odluka, jer mislim da je dobro za Mitrovčane i budućnost ovog grada da budemo na strani koja krči put u Evropu, rekao je Nedimović pred sam kraj 2010. godine, pošto je potpisao pristupnicu za Demokratsku stranku u Novom Sadu. Naredne godine osnovana je grupa građana Vredna Mitrovica, nastala objedinjavanjem više nevladinih organizacija. Sa mesta predsedavajućeg Vredne Mitrovice imenovan je za gradonačelnika Sremske Mitrovice 2012. godine, a njegova odbornička grupa u lokalnom parlamentu imala je 15 odbornika. U januaru 2015. ponovo je promenio partiju i prešao u Srpsku naprednu stranku, kao i najveći broj članova Vredne Mitrovice. Nedimović je preuzeo gradski odbor SNS od dotadašnjeg predsednika Milana Kovačevića, koji je postavljen za koordinatora SNS za Srem. Nakon nekoliko razgovora sa premijerom Vučićem, postignut je dogovor oko mog prelaska u SNS. Odlučio sam se na taj korak zbog daljeg razvoja grada, izjavio je Nedimović. Blic, 20.1.2015. godine, funkciju gradonačelnika Sremske Mitrovice obavljao je od 2008. godine do aprilskih izbora 2016. Inače, kada je izabran na tu funkciju, bio je najmlađi gradonačelnik u zemlji. Potpredsednik je i upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine postao je u avgustu 2016. Koliko je bio uspešan kao ministar poljoprivrede zaključite sami. Uvozimo mleko iz Poljske, sir iz Danske, paradajz iz Albanije, beli luk iz Kine. Domaćih poljoprivrednih brendova odavno nemamo. Životna sredina nam je toliko čista da nemam reči. Vazduh miriše na brazdu i pokošeno
seno, reke bez ijedne bačene plastične flaše. Ah, zaboravio sam da nismo u Švajcarskoj. Postavljam pitanje da li je normalno da jedan pravnik koji nikad ozbiljno nije bio u fudbalu prvo bude ministar poljoprivrede, pa onda predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Recite mi, dragi prijatelji, ko dotičnog gura i izvlači iz šešira, a ja bi pre rekao da je dečko izvučen iz jednog drugog organa. Svi znamo koji je to organ i na kom se delu tela nalazi. Da ne zaboravim, za druge se navija, Partizan se voli. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete nas podržati simboličnim donacijama ili kupovinom naših proizvoda. Uskoro u ponudi čarape, majice, bluzoni i ostale zanimljive stvari od brenda Gospodar Monstruma i Surogat Dizajn Studija.